Ki bahaya ngasem kilok kijor ka office jo Nongsaiñhima bat ka Shillong Press Club hakas ngi balang kal ai kublai khadu ya kamet ke basah jo Bah Melquire Batlem Laitphlang nongthoh khubor jo Nongsaiñhima hakas ngi ontep ubala khatno nakane ka sla perthei hakas ngi baar ya kamet basah jo Bah Melquire latep dan burom ha ulum jingtep ka balang presbyterian mokhar shwa banra ya kamet basah jo sha ulum jingtep lapan long ka jia seng ka jia selok bat ki jing duai hakaying sa jo balapan yai deka balang presbyterian mokhar layo ke jingkran lengkot bat ai kublai khadu naka office Nongsaiñhima naka Shillong Press Club bat naki bahai ngasem kum ban penkan mau hang ni Bah Melquire Batlem Laitphlang ularung syaka kam thok khubor haus nem araja khatsan bat udai uwe ni kinung thok khubor ubala no senyang shika de e ya ka imlang kasalang lengba kilat pathai khubor na kita yin kesem jong Nongsaiñhima na kini kecil kelat no berkendip kensan jong ni paralog para ujungi sebelum sim dia kepuah nak liam office nak berkait ketika kerwo sulam untuk kita yang asam untuk kuliah ke kumbalam hai kong pabu ke siros Laitphlang buat kita yang asam jauh Bah Melquire Batlem Laitphlang. Nilai yang khubor berkendit kalau kecil kelat no jong uwe ni rishot jong Nongsaiñhima Bah Melquire Batlem Laitphlang ia iba di jukut ye email akstep juksi tarik urumpang arja ar kelam khubor kebun sola bengeng bat bengplian nomor dang hagamit jong gelai kuai tarik kelalingkot arja ar Bah Mel udang pa ing khubor syaka slem Nongsaiñhima ngai dilahap bengplian utara khubor daga bensim jong gejing sa lor bat gejing bulu gejing kelat no jong mel kalong shisha kapla bengkhan temang sa lor ini baro kebedan benta bat Nongsaiñhima day haus nam arjar taknyau wau Bah Mel lo pinyeso ukot khubor bat ulalong somlarang ba bakit kia ilaga kam baslur basyampang bangam jeliu banti iging shisha bat di ilaga kam longru somlarang ba banang pinidai korolok bat kibre kibari kilian per kejing kelat no jong Bah Mel lapin kenja ke Shlem Nongsaiñhima besur ke masalah jam jauh liu samlarang ba baju kumpu samrki pencengan ini minta kelak kenja nilai niai pertu ya kimati jong female mat ni shimru ya kani galat ban ai kublai tapi na ko bentau senyam coba kelak kena Shau Nongsaiñhima nimla bensin kuliah yang female satu muipan ni ai kublai ru ye ilai ni je mel ki bahi nasam namar hagi ni islam mo mel dan bani kiru ni sha shitom lang bagi bubun kilian temang abang ladu no kalau bagi buat bolong ru para uhenman paralog ni duai pimpai su poisai sigajaka bo glei nongthoh lamang na benta jong pinan blei shibon bat su inside mel tunang terku yang kesam jong pi kamdami mai bat kunjuru yang kesam Nongsaiñhima yang ni como president ng Shillong Press Club, baru moment, I'll be honest with everybody, he came into my life very late. They tat adu na sedang niya, ïaka jingim jungu haka thok akal haka barlong pathai khubor bangadai kendo ba you and got to know a fine young man
in a span of 7 years, Araja Khatsang who joined the Sentinel. But tang po arbanai ki editors ki he jong Shekuhati kila long so impressed by his talent, even though dang they berang to join the field. His talent, his commitment, and his sincerity are the values which Mel in 7 short years crossed all boundaries to achieve a lot of things for himself professionally as a journalist. Na hakan kini kisnam kin kano arpo san snam tam mga yaad kanika kajingem kong journalist nampat ji o reporter ni correspondent badan hafil bahapo lai sausnam ulala ban generate mansna kan network babyang ha ki officers ki burom ki edu ki politicians ki shimran yo ki burom ki paralog be trilang ru. They were inspired by him, and despite the fact that Mel was a very quiet man, he was also from iwe dekat the Jong Press Club yang meneh condolence meeting. Mel was a very deep thinking person. Andrew ila batay shikadej pang the professional life Jong Mel iba in whatever capacity he never let anybody down. And I can say that with a certainty and confidence because I have seen it before my very own eyes. They have penwai no kat bangin yalam ngin ra no lega met ka basah jong email nakalyang jong Shillong Press Club on behalf of myself and my family. I pay my sincerest condolences, my respects, and of course a lot of pain to lose a dear brother who is just beginning to shine. Go in peace, bro. We know you're in a better place in the arms of your maker. Stay happy, look over us. Ay kubli ya pastor kimen pesan ti prabagai bulan galang beri yang ni sekali kesian ini dan dua kesi dua menin buat kecilja kawan hak di tepi pada tiba nang kemau ini jiwai joki lul o bedum niat lagi na kiying ri tam nai công ban siêu hai kiying yu mel gitip Batlem karta kepadang kena palat wim kiying dan kam bidang piti sibun lepen ban wanjong kurat ba ngimla susu ngimla sempang di bro kin kutno kumni kin lek no lendat ni hai mel bus knap was su dap dari jingir ki open sky ngim kiying semri jadi lek no work blame ko nongthoh la mang tajungu ini por nga ko ru takin ki politician ko pero bangimla si banjer keseng lewan badar dekat badni bisman ketken ni mar sui sufang yu ai kubleru jaga office badar dekat badni nado mendin press club baro hi colleagues dung baro badar dekat badni nado si wo mendin adu mentat Majingkala jong kajingin Iwan badni lay kapor kabangiwan kapor balakha yangi kiri kapor bangiwan ra kajingkeman ya kayeng kasat kapor kabangilay niwan ra ki umat katam Andre hapadeng jong kata kapor kabawan bat kapor kabalay kidon kisnan ki bubriyo bat kabriyo ki im akanay kapatay po jom kita kisnam pilih kisnam kita kajing keman kawan kajing sosi kawan Andre hapdeng jom kanu kajing yak lenti kabakong san kalong bubriyo bawan ula pendam ya kakamram kabau debel pendam
kisnam ho kilong kibalingkot habang ipay hagan ko kot ning kedok kabalathop ikasni kabakha bat kasni kabakha handringin thau yakadon ikajimut juga jingim naga jing lingkot naga jing jerong jog islam ngin thau yakajing mut jong taka jingim bat kador jong taka jingim deki kam ibau priyo rantai badai hangta kaba aibor bakaba pentingan yuki kumpiye patakan ni kapor dasi ikintin jong kajing pentingan nanga ne kibahayeng ne kiparlok kala benong kebateli ne kebasudah banujor kajing tang kemensin kajongki Reulay balapa yunong pentingan mensim ingai bat ngidwai bat ayapi kata kejintingan bat kapor ban ratno ia kata kamatu kapor ban penyam bat kapor ban pukia kapor ban penpera kapor ban penperano bat kapor ban tepan kapor ban jam bat kapor ban lekhi kapor ban singausi bat kapor ban syah kapor ban brand no ikimau bat kapor ban yulumlang ikimau kapor ban yapiam bat kapor ban amnipiam malong kata kajing mipat bat kata kajing im uta ubangai hanga laulayap unyo im bat ubreu bara ube im bat bangai hanga unom yapno lanu hangai kata utrai kimet sin kicam niwan hangai ke yin kisyakri kicam atrai kana banyo don rengkat lembat ki kan ko pa ba tham haba me la pangkarya no yo ko lu bi choki Uman ujangki, ubathan ujangki, man pengkarya no selagi negi para biar trailer. Hoi kejeng pengkarya atrai kalang kabel pendek, ada kata kena. Kejeng mulai, kejeng yesulok umasih makoi. Bentengan berpensai bor ikong dan cidai kibi batanya batne. Sama pemelasyang sudah diakai. Dan roh batil ngek bamani besyak yemi kalang selak pakai. Naduk mentah ala kata amin.